Voi ni June ni somni pasari ania hei sang ni somni paruk tuna hian li cheng feel ko thang tui pui kam ania thang mai ko thang tui pui ania hei hi video masalama kan lo tar lam ta kan khan terminal sakna mun tur pakhat hemi ko thang tui pui kai noya helai muna hian building changkang tak mai sakna tur mun atana NG ngami pakhat khania korpui chhuale tlabung huna helai li cheng mun hi nia chuti rol chuan tuna hian kong laka Mizoram Transport Department kan ho tu de pon non thang mek ti kan sia amer choi an ni hi helai vai ti mai la anon thleng nol maya soil testing kan nei an ti a enge an ti ber lei lawa hi kanin belhei thei vak lawa khu khuar khun la ya tuine nan ti a metar limit ti khan jing ham metar limit chu eng chen nge ni hei an en do na helai mun hi oh hei tuna hianin helai kan tlabung mi hlun akan dor kai ho tu pa pumi dolaron lang lo me tlai wak tur kan bron pot ding chot maya ani hian minan zo sak sela kan ti ni ti khan be bol bol be ro ti khanin kita baca তোমরা কিসের জন্য আইছো সোয়েল টেস্ট কোন ডিপার্টমেন্টে এটা তো আমি বানাম করতে আমার হয়ে যায় আমি আপনার কাগজ দেখাও না আচ্ছা তুই ফক লো তরন মানি ছো আমি কো লাম এটা কতদূর পর্যন্ত করবা তোমরা হ্যাঁ zo china pumi dol han an local na company ming po he lam thiam lova do na fit level chon hilawin soil test sisu building chuan thei pato pawa tok khoka leisak deu an chuanin an la kal vel tirang hei sichara building ka sakpo top theng theng khan an entinani a om zia bera chu hemi building san tur hi o tui pui kam lei mun dup dewani wang khanin lei tak tha thlen hi chin deu kha an du ti na ni mo o asa khal deu tu nge khoi hata dekho build is engineering soil investigation hey you san pan lo ko wan yang a build is engineering soil investigation ti khan ni ta an ni ho hi hemi kai no yang lo nan investigate turin hemi lei chung chang ten don te seng lo ni anga ni mel he mai an ni chuan an local na company po kan lam thiam loven ti hei ente so han formel chuan thui riaw hi pipe fit pampriat de ne mo pipe pakhi an zom to ni o bumidul lo zuk na zuk thu ka chuมันเอาฝั่งไรปุ่นลีเจงว่ากันทั่วti khan eng chin nge ti khan eng chin nge lut kan zo chin te এখন কত দূর khan ala zom do mi 4.5 মিটার হ্যাঁ 4.5 মিটার 4.5 মিটার 4.5 মিটার tu na te so tu gong reng tro sare sat chu 4.5 মিটার চুর ফিট metar sari ite khu thu মিটার সাদিলে চান thu lu tu meter sari le chan ve nia ani te yang tro chuan so la zom le don ni mo a thuk don khop mai rin ain ti khuan khu pipe khu her zom mal mal mai e ka pil ve ku hi pelai tui pui kam kalponi se tem building pillar ka khamiain thuk do a foundation a that chuan oh helaya contract na oma building saktur indoor saktur pavilion siam tur tingot ang deu kha chu ani lo dewani ban khuran lai vok ava phun top ang kha chu ni lo dewani soil condition soil condition le top khop ne ani hi nisina kan ta kan khan build is engineering soil investigation no to ti khanita ani silchar base khania helaya omzia chuan hetinga soil investigation ti thei a hi kan mu thei nai vai ber helai allocation atanga nai vai ber hi helai ron thleng also thei ber turanga ya kha anan roi ni mai kan antria a project ka hi soithiam po har cha to chanchu IWAI te tumle an be seng hen tili kalchi lo ve de boka ni kum December thla tender an ti chu ka November thla ni to jong ma chu ta chuan सरकार नि तुम chung vela khang ang bit evaluation te
ti fela na hi contractor an thlan te ne na in award fel mai thei tura in nga ya khan ni amaro chu an be sei lo an mu lo har satna a kharon thleng chho ve ta chung te ni wang chun tender kha an cancela an han refloat le thin ta kha ni a chung te ni wang chun an ni po hian an soi huai ngam to lo ma chuan chumi chung chuan kan zo wang chumi chung chuan chu ti chin chu kan thokang an ti mai thina official te po hian mar chu tu nari chuan khatiang kara thil lo tla zep sang sang awang khan a project timeline po hi abuai ve ta nuai mai ta a eng tiang a renge awang hei tuna po soil testing an ti kan thria tangin tin helai hian terminal an sadona helai long a veivakte a long a po chu tuna hian klekon lampangin an long khoi do ne an ti a Kolkata long CM2 shipbuilding company lar takan dia ni hi chun rin tla kang credible ang an ti a achan chu kung lai bara pa ni kan ti notice a kan lui kuang zau tak tak along kan mu nal tak tak te khu klekon company ku chuak khani deu vek moya tin hei BSF kan ti te hengang a border guarding force na ram ri ven na konga ṭangkai ta kan an long man i tlo box rin tlak kan han tiang chi ho kha siam tun di bok ani klek ho na chu chung te chu ani a helai na sim sim hi component sang sang oma he tu na mi hi terminal kan han ti big chu ani ta chu tu na kan han soi long chu a service don ta ani elong pani an da dona long pakhata kan mi som ni panga borvel an chuang thei dona puitling thiau a kha tiang chu ta longa veivak long service a veivak te ha cholna tura chu ni ta ni helai terminal hi e amaro chu long siam tu tele helai terminal ron sa tu te kha asang hlak an ni ve thung ta ti chon ani ten an po hian kan thu le la ain po chi lo na chan chu an ni hi an ruai ni ti kan lo shelem lova helai hen kan lo hriat pui lova e kan hriat pui vek tur po kha le lama chon ani chuang lova amar chon ni na information min pek china chuan an ni hi abilities engineering soil investigation ti ho hi ai lai an thleng lul khani voina hian chuan soita gang khan terminal an sadona terminal hi chu tiangang PNG chu ani turani kan ti thei che lawa chan chu hemi EPC mod an ti mai ta chu tianga kalpui vek ani wang chuan i omzia chu na contractor aten a building design zong khan khoi dona ni heta an mani IWAI na an design sa chang ni win mo a chang tu de khan khami building specification zong zong kha an khoi dona chungte ani wang chuan an mo phurna khasang em moya tuna po he soil helai hian a leilung hi khatengang building tha le lian chang thlung pa ngai tak han din na tan han bun na tan arin tla kem a ngetangem atlovang em a dai rengem tuilian laka himangem ti zong zong kha helai hian enfiah masa turin soil testing hen ron ti nani tani ti chon an ni hian in experience kan nei nual toy an ti a hemi atlabung chawlowa po hian hemi soil investigation ti hian mun sang sanga kan local kual to ni te po an ti ani chung te ni wang chuan helaya po hian in ring tok takin anon thleng ani a silchar atangin ekong laka po chholovin chu he nong kalwang wanga tuna an soil testing a hi ani chin darkar khat kalta borvel atran khan dia tuna hen darkar ni borvel kan lamamong an tia total duration chu darkar thum borvel tina khaloni ta helai soil testing tinan hian amairo chu tin kan soyang khan terminal a hi mun ni ron saturan ni a helai hi atlabung ko chung bik li cheng kan ti maya helai ani atlabung ko chung anga soi te khani atlabung ko chung ani a amar chu location pakhat zo ka hi so ta korpui chua ve thunga amaro chu leilunga hi a soil type hi ainang reng turangai ani wangin helaya hian soil investigation hi an tinga asan pain soil investigation ti turin korpui chua chu an pan kher to don lo ani helaya an ti khan ring don ti na ni chu kai mi dun da soil sample chu la chuak ta khu pipe mo ra om tro pipe mo ra kulai kholai ni lu khata hian ron la tel ta hei lai boy hei aron chuak khal mai ni mi pipe om kha na se hei thuk viau to dak na la balu viau mai green wine tro le tak
dung tiêu mo so sempur po hay sarangan pek thapa char thap don ani ti hian an du tok chin don an ta ni ti khan exam e total khan ta le lut kha pum puya kha ase aleng thakha meter dela sop ni matro yes feet meter lile chanbe chau anla kan meter li le chan ve feet ni lo ni chu meter en chu wala toy ve meter khatta feet tum le chan be ani fit som pathum som pali vel kal to ani chu la ver belle don ti khan ni chinan la kha meter som pathum som pali vel ami kha an chin sia photanga ti hian ai thuk kal le nga tro chulai chon khami shampoo la kha o at khen chin zela khan record ta nan da ti nan mo una hian hei pipe dangan han tile a khuranga chuan meter li chuang meter nga don chu thuk viau to ni ti so an han so pil le do ni hei helai hi pipe khi lai khi alon na chin khi mor oma hetian hei azom na tur pipe po lom nia la heng te po ti hian la zom kal zel tur ani khi mora tu yan thuna ni khi